Lehkhabu Ziak Dan. Ziak hi mishing te in biak po na man ropoi mo tak pakhatani. Mishing te hian kan ril ru le ngai to na hi chungah a soi le sak mai kan du tok lova. Ziaka da chhuah kan du thin. Horop an siam chhuah ma chuan milim mangin an du chu an ziak chuak ber. Mizorama po kho chaklama vang chia lian pui le mun shan shana lungphuna milim ziak mu tur oma. Alar ber chu champhai zola mi mang khai lungkhi ni ome heng milem te hi entir na mai ania uluk taka bi chuan thui tak chu chuidon tur thu a oma ma se chuidon na mai lo chu han pen ngai na a om lo chungah a thu in hlan chhon mai chu akum hlun lo ti sia in mishing te sia na le fin na chu ada that dan an lo dap chuak ta a horop an han siam chuaka entir na tho ni ma se alo fun kim ta le a an soidu chu an duang takin horop mangin an da chuak ta a hei hi thuziak chu ani thuziak masadeu te chu Euphrates le Tigris phaizola cheng Sumerian te Babylonian te le Assyria te Hittites anti hau te thuziak BC sangalaya upania anrin te chu ania China ram laili lama po BC sanga bora ziak ni arin chu an mu chuak le boka lungchanga te puka te an ziak bera thuziak tladar dewa an zia thin nuwa chuan lom khata omjenei dewa zia na chang an sheta a hei hi Lehkhabu in tan na tak tak chu ani Mesopotamian hauten thlenga lo ziak to ma se Egypt hawin zial thaya thuziak an mu chua papyrus scroll chu Lehkhabu in tan na a ngai ani Lehkhabu masalama chuan tong trai na le pui thu na lam thil te dan le shai te aro rel na lam thil chin chia na te damdoi lam le man lai thon thu te achuang ber Egypt haw Lehkhabu Book of the Dead BC sangkhat zathum lai ve lami chu Lehkhabu masabera chhal ani BC zani vela Egypt a Ptolemies haw an local khan Alexandria a library thatak om chu an du tok nge nia papyrus chu siam chu azelan khapta a rom hoten thunai na an ron chan khan na satakin an siam chu tir le ta thunga China hote po in thing le mau rem khoma an lo ziak to thina Emperor Jinsi Huangti Khan BC zani som pathum vel khan Lehkhabu chu halral vek atuma ma se an copy chong zela arem thei ta chuang lo beram le kelvuna tanga siam chua parchment le bong no te le beram no te piang limvun atanga an siam velum te chuan papyrus atanga siam rolls chu edi zali vela an thlaka parchment le velum te chu achang kang ve to hle athlak tu tur po an siam chua khar hle Lehkhabu chu mishing te in biak po na man ruwa ania a huam zau hle Babylonian clay tablet te Egyptian papyrus scroll te le medieval hunlaya velum le parchment te printed paper codex te microfilm le manrodang manga in biak po na thil te a om thaya Lehkhabu chu mishing fin na le shian na da khom na zem ania kongkal omjeneya ziak le rem khom ani phot chuan Lehkhabu ani anti thin Lehkhabu ni na chu shian na puan chua lan chon le von that ani Lehkhabu hi chi sang atama aziak azirin ziak dan tur asang thaibok Lehkhabu hi chuang ni lian puya a then thaya chu chu hop thuziak creative writings le chuibing na thuziak critical writings ani hemi chuang ni chunga po hian athu azirin ziak dan tur mang chu adang le daya ama ero chu a hlomin kan soi mayang hop thuziak creative writings anti ho chungai to na atanga ziak chhuah chi ang hi ania chungte chu thon thu lemchan la le hlashil isele thuziak dang thil thleng le thutak la khoma chuta tanga thuziak nilau te chu a huamang thil thleng tak tak nga chanin azia thei thowa ma se thil thleng event akha athupui berle ngai poimo ber tur anilo history ziaktu chuan thil athlen tak tak dan ala khoma chumi vonbana mangzel chuan aziaka akal san thiang lo thon thu le lemchan ziaktu chuan history a
in ngatin ziak ma se ipte pui ban nan a hmanga alen sandaya a ipte pui ban na a ber chuan akir le kher lo thiang ani history be chan thon thu le lem chan thon thu te hi atlang pui chuan a thon thu ruang am le achunga mishing lo lang then khat te po me bel tur omsa atanga thon thu pui tlinga siam tak te ania entirnan Shakespeare alim chan thon thu lar tak Julius Caesar achangtu Caesar chukum zabi khatna la yami ni a Brutus apo a tak taka Brutus an Caesar athat ngei bok ama ero chu Caesar a vuina in khom le chu in khoma thu soiro pui tak tak te le thil dang zong zong chu Shakespeare om chuak ani historical novel chi dang le chu athon thuruang am omsaring lova Ziaktu in adin chop vek ama ero chu achunga mishing le thil thleng then khat te be chana thon thu siam a ombok history le thil thleng taka in ngat thon thu le lem chan zia don chuan engemaw chen a hun laia thil thleng te zir chian atul creative writings ani awangin thil thleng dik lo lu tuka ziak chu a Lehkhabu din hun ti hniam tu mai ani history le thil thleng engemaw in ngat mi alovin Lehkhabu Ziak kan tum ani po in thil pathum langlo thailo a om chungte chu mishing aram le hun ani Bombay thil thleng ani chuan Bombay le a che vel zir chian angai masa ang Tamil nama in ngatani chuan Tamil namnun phung le khosazia hriat thokhat atulang kan thu ziak chu enghun lai be chanin nge ka ziak ti hi apoimo hle hengte hi a in millo chuan a setting a thalo ti nani pangpara par hun lai lova par tirte sawa a sham hun lo laya sham tirte thlipui le ruwa pui a ho hun lo laya ho tirte a ola film khur taka zirlok atul Lehkhabu ming title hi film khur atul hle a title phwa ma sabera thu ziak a om thaya chutianga chuan a title chu central theme ani ngal de uzel ziak zo vek nuwa a title phwa a om thei bok Lehkhabu title hian chiar tu te a ko thaya a nar thei bok a title tha chuan a chiar zo nuwa kan thu chiar kha minnem nge sak thin ka Lehkhabu pakhat zinkong rap thlak zo tu te ti hi thian ten min soi sel sak thina zinkong thim ti lo ni mai se chuan an soi sel hau lawang zik pui pa khan a Lehkhabu title te ada mak thei hle pusiam ki makhan soi sel thina a in siam thadu bi khau lo a Lehkhabu pakhat po lungrol na tlang ti in ada ani Lehkhabu then khat buming chu phuba in lak ton narap thlak ti ania chiar ati chak mai thaya achung thu chiar angai to hle nem atai la alang vek to alom ati theibok engpo ni se lamnom le von ol lamni khat lek po ni se atha zirtir tum nei sa palpable design in azia thaya ti dan lar tak pakhatani amai ro chu nang war kha kan thup thiam lo chuan chiar tu te kan ok lawang ti a hlau om then khat chu an gol alang sar lu tuka nin oma achang thei tum om zeneya thu zia ero chu chiar tu tanmal somna thlen tu ani fo zirtir tum nei sa lem lawa zia point akara thu thatak tak a in zep thei tho angai nom na le athu moina in a chiar tu te aman be nuwa chuan kan soi tum chu kan fak thei tho tun la ya chuan literature chu thiam thil ania amoya anala adu om phot chuan zirtir engemaw thatak anei athul lo antibok moi si nal si du om bok si nun kai shwai tu thatak ne bok si phei chu a thale zwal nge yang creative writings lama ke pen tur po hian misang sang Ziak Dan style bel chiante chongdang le thule la chiar zaw te le zinwa te thul le sabjinga thule la kung pui ho te chuan nasa takin Greek literature le namdang thule la anzira athai anga tam ramdanga anjin kwal thin Lehkhabu tha chuan kan thimlung kong khar min hon saka kan suang tu thiam lo le kan suang tu ngai lo te min ko muwa kan hriat ngai lo te min hril thin chu wangin Lehkhabu Ziak tur chuan chiar tu te hnena eng emo kong tala hriat na thar pitora in buat sai atul tongkau che moi le du om hi Lehkhabu ti hlutu poimo takani critical writing sa apoimo zual tongkau che tha le tong upa te amman na tur dik taka man hian
Lehkhabu ati lutluk zetin aman dan lo tura man hian Lehkhabu din mun ati hniama chu wangin a om zia kan hriat chian lo pumpil a tha mizo tongkau che pa ngai thatak hi man thiam atul hle tin thumal man rimbik nei a ol hle thu soinon phei chu ti lo shama tha chuibing na thu ziak critical writings hi chuibing na emo chuizaw na thu ziak ti in emo asoi thayang hetiang thu ziak hi chu ma ni ngai to na le om hop thu ni lovin Lehkhabu dang te le thu ziak dang te le pakhatna survey mizo pa chuan lawata na anei tur chu apom ma in sakhiram fanin afang thuaka aram thleng le mul phurte aram leilungte athlir nuwa per atara apom chau thin chuibing na Lehkhabu ziak tur chuan englam hoi nge a chui don ti aril ru asiam nuwa alu chil tur lam chu engtia chui tur nge Lehkhabu le record lam ron tur a om melem khoilai library le record ta nge omang thulak na nar te chu engtia la khom chi nge mi zo kwal chi ani po in tu te nge khoyami nge zo tur ti te athlir vek athul pani na thulak na nar source thulak na nar hi chini in a then thaya chu primary source le secondary source ani primary source chu ashetu le mutu soi chhon emo ziak chhon emo hi ani primary source hi ataka ahlule secondary source te hi primary source thlit fim ati thaya ahlutna anep chuang lo Lehkhabu wa te hian primary source atanga ziaka oma atam zok ero hi chu secondary source ani lungphun te chiar pui census figure te dan le shailam thil te tangka lema chuang te official document lam chi reng hi angai in thulak na narata narin tlak atling pathumna data collection Lehkhabu kan ziak tur in nga na lungphum chu kan thulak na nar source chu ania chu data antia heng data la khom hi film khuratul hle nom tin phurinu angmaya fom khom cheu omzeneya thliar si lo chuan kan thu ziak tur atan nok asiam thai Lehkhabu le record zong te lei vek sen ani lawanga chiar chhuah vek po amman om lawang kan thu du lam hoi chuan na lai kha ziak chhon emo xerox copy siam emo atok thai amai ro chu kan thulak na nar ero chu chiang taka tarlan torani Lehkhabu wa mi la chhong kan ni chuan a Lehkhabu ming a ziak tu ming a chhuah tu ming le chhuah kum a chuan na phek zat te chiang takle rin om taka tarlan torani record luya tanga lak chhon po in khoi office record nge ani file number ni le thale kum te chin chia thlap tur data collection atana thil poimo tak chu thu mun zia khom na bu emo file emo neya a na tur taka chin chia ngal thlap zel hi ani mitam tak ngai dan la khom questionnaire mang emo mi komna interview mang ani po in mishing mingte ahun le amun te chiang taka tarlan turani notebook le anei theitan chuan tape recorder ken thin hi thil tangkai takane palina zirchianna kan thulak na nar turte kan la khom nu chuan athu pui azirte ahuna zirte kan ziak chhuah tur ang hoi te in kan data chu thliar fel phat turani mishang te ngai dan le an thu ziak kan la khom te chu ngun takin kan let tua kang kan zir tak tak don ta ani kan thulak na nar pakhatin soimar lutuk emo thu on lambik nei tlat ani chuan thulai thudik kan zon atulang midang dang ngai dan te la in ril ru on zong le tum nei sa ha olovin kan chiar tonanga chumi nuwa chuan adik nia kan mu ang chuan kan ziak to ang kan thu ziak chuan in nga chan fel tak anei bok turani Lehkhabu ziak tu chuan rorel turin om tak din hmuna adinga ni ti a in shiat reng angai pangana bung Lehkhabu chu bung shanga then acha bung tin te chuan thupui an nei sang thaya thupui nei sang chuang lo po in aziak thai
thupui nei sanga ziak chu zon anuama hriat reng a hlo bik athu azirin bungkhat chunga po thu then sang section le then te sub section a om thaya ti ngei tura ngai ero anilo bung sang sang te hi a in cher kher tur a in chen kher atul lawa athuken azirin a in cha lei apoilo ama ero chu achung thu ziak ma in abung in then dan tur fel taka don sa thlap acha parukna thumma suai le tlipna hop thu ziak creative writing a chuan thumma suai le tlipna te hi a om thaya a om lo thei bok athu azirin thumma suai le tlipna a om lo wangin Lehkhabu hlutna a hniam chuang lo chuibing thu ziak critical writing a ero chuan thumma suai le tlipna hian a Lehkhabu wa din mun alwa thuk hle research work a phei chuan hemi pahnih tel lo chuan thu atling lo a seizong soithei anilo thumma suai hi ziak dan sang sang a oma abu chung chu soilem abu chung thu soilem lova a ziak tu in zia atum dan a zia chhawp dan le ama tanpui tu mi sang sang te chunga lawmthu soina hi acknowledgement antideu bik abu chung chu kaldan le bung abu chung thu kaldan le bung sang sang te soi hon thuak na hi preface antia introduction po antia soi shan tum chuan asang deuh tho introduction chu abu thlir thuak na lam ai ma in Lehkhabu chung thu in nga na lam hoi soi zaw na ani entir nan Mizoram politics sungchang ziak donila thumma suaya manlaya mizolal le khutangin obdan chungchang kan soima sak atulang chu wangin thumma suai hi bungkhatna angin anchiar ve fo Lehkhabu bung tin te thuken tlang pui kai toi hi hypnosis antia Lehkhabu then khata chuan abubul lama preface aya hypnosis hi anda bok clipna conclusion hi akharna ani satlia mailo chuibing na thuzia ka reng chuan aziak tu thil thlir dante angai dante alan tak na chu clipna hi ani research waka phei chuan achui tu in athil mu chhuah findings te chu heta hian atar lang thina chu wangin apoimo na anep chuang haulo pasari na thulak na nar ti landan ena quotation mi thu zia kan lak chhon donin lak chhon dan chi ni oma pakhat chu ani anga lak chhon ania hetiang chia kan lak chhon chuan atong kam le dikson te adik tok lo a omani po in siam that lova lak turani mi thu soi kwal khung na in kan chananga kan khar le ang entir nan siam ki ma chuan kan mizo la phua thiam te hi arsia khian changta angsela kam la la hi a eng berpol ani nge yang atia adang le chu athu ngain la chhongila kan thulak na nar chu kan tar lang turani mi thu soi kwal khung na tel lova kan lak chhona kan thulak na nar kan tarlan si lo chuan ru kan roti na ani kan thulak na nar tarlan hi then khat chuan tloma kan la a an she hle ma se Lehkhaburin tlak ziak kan tum chuan kan ti ngei turani mi thu ziak lak chhon tamlu tuk hian Lehkhabu hlutna atitla hniam thaya tong pong lak chhon phei chuan Lehkhabu ati chi chom zo thai mi thu ziak sei pui lak chhon po hi ti lo turani kan lak chhon du lai a sei deuh chuan angial angana la chhong lovin a soitum tlang pui zia chhuah chi angkhan lak chhon turani bi na footnotes kan thulak na nar kan tarlan na hi footnotes chu ani footnotes hi ti dan chi thum a om pakhat na kan thulak kan soina thu to pa kwal khung chunga kan thulak na nar tarlan ngal apani na chu kan thulak chhuah chuan na phek monga da ani heta hi chuan chin chia na siama tola mi thu ziak sang kan la chhong thaya chin chia na tan hian number an mang ber thin athumna achung pani na mi angchia chin chia na siamin phek tina kan thulak na nar tar lang lova bung tin to pa abung chunga kan thulak te kan lak na nar angchi ani
kan thulak na hnar ngai mi thu kan lak non chuan a ziaktu emo a lehkhabu pum emo tarlan atul lo heta po hian chihni a ibip latin tongin ibidem lamtoi ania amalama thu kan lak na ngai mi ti nani entirnan RL kam la thu kut chuak buwa mi kalo la chhong to a midang thu ziak lak chhon ka nei ma a he lehkhabu mi kalak le chuan footnote ibip page 60 ti in a phek chau katar lang to ang upside latin chunga operecitato ti lamtoi ania hei po hi ama mi angdeu tho ania ma se akara lehkhabudanga mi kalolak to awangin footnote chuan siam kema upside page 71 ti in da to mai turani sina thalak le milem kan thulak na rin tlak zia le atak zianem nge turte chiar tu te suang to na kai shwai turte in achang chuan thalak te milem te le ramlem te chutkai emo thuzia ka ngai ngaya nem kai emo te ngai thin athune na in millai taka da angaya soifia na chu a horop dang lambik sin devin toite a ti turani pariat na lehkhabu pian mang hi athuken azirin a in ang thlap theilawa then khat ngei ngei chi ramlem le soifia na thil dang te kha lehkhabu then khat a chuan a atul lawa lehkhabu then khata thuhar shilfia na siam atul lain then khata chuan atul lawa amai ro chu lehkhabu chuan pian mang fel tak anaya lehkhabu pakhata akim biai ero atul kherlo thai lehkhabu pian mang tlang pui chu akoma tanga tanin hetiang hian a indot dan ani hetiang hi a indot dan ani pakhatna akom tuam tu hi book jacket antia lehkhabu chung thu tlang pui le aziak tu chanchin tlem antar lang thin pahni na fly leaf kom da tu a hian lehkhapuan tha engma in ziak lo an zepa chu fly leaf ante pathumna bar start title lehkhabu changkang dewa chuan flyleaf.chi a hian abu ming chau an ziak na an zep le a hnung lam verso page po engma in ziak lo an zep le thin palina title page title leaf hemi pheka hian a lehkhabu ming le a ziak tu ming a chuang to a among lama a chhuah tu publisher po achang chuan antar lang thin pangana copyright page title page nung hi copyright page chu ani heta hian chutkum chutu copyright chutu address kim chang tarlan ania voitam tak chutnon ani to po in chutnon kum zong tarlan vek turani copyzat tarlang du chuan hemi pheka hian an tarlang thin lehkhabu changka nga ero chuan copyzat hi tarlan ani meulo parukna dedication page copyright page le lamchu dedication page antia lehkhabu ziak tu inanu le pa mualem to emo angai san zong mi tu emo shereng na atan vo big thu chei moi dang lam tak aphwa chu hemi huna hian anda a hi lehkhabu wa a ngei tur ti na anilo pasari na forward lehkhabu ziak tu ina lehkhabu chungchanga thutlem ziak tu rami angen chu forward antia dedication page nunga emo dedication a omlo chuan dedication page muna emo a thin pakwana acknowledgement thulak na hnar mishing le thil danga chanpui tu te anga lawmthu soina in adot le ang pakwana acknowledgement thulak na hnar mishing le thil danga chanpui tu te chunga lawmthu soina in adot le ang somna preface thumma shwai toi preface hi achung thumma a omtlang puya azun olna zona ada thei tho som pakhatna table of content achung thu zon olna lehkhabu wa chuan a ser zinga mai angtlat ani som pahni na illustration content abu chunga ti fia na milem ramlem graph chart diagram atam tham chuan chumi zon olna chu an siam shan ve a zon olna dota anda thin som pathumna abbreviation lehkhabu wa pol le thil hming alam toya anda mai thin
soifia na siam tul ani chuan chu chuan adot le thin sompalina introduction thumma shruai sei chi hi zon olna hnuah hian an da thin preface ang chia an zia chuan introduction hi an ziak le kherlo introduction le preface hi a omdun atul chang chu a omve zau bok sompangana appendix abu malamami te kha le khabu bullamami annia heta tang hi chuan le khabu top lam achung thu pui zo hnuwa mi te ani thung to a appendix chu thubel ti na ni ber ome achunga thu chiang tur emo achunga thu ziak asoilan thuak akim chang full text atarlan na emo hi ania thulak na hnar akim changa tarlan na ani ber somparukna glossary abu chunga tong kam then khat tong upale tong dang foreign words man ang chi shil fia na hi ani glossary a om chuan appendix zo a anda ber sompasari na index abu chung thu a mi mal le nam ming te thil ming le tong kaw che sang sang te an om na phek tarlan na ania Lehkhabu chang ka nga chuan an ti chok mizo te Lehkhabu wa chuan index mu tur atlatlem hle sompariat na bibliography kan Lehkhabu Ziak thu kan lak chhuah kan Lehkhabu Ziak thu kan lak chhuah te chau ni lo kan ron zong te tluan tlinga tarlan na ani bibliography po hi fil takarem classified ani thin amasa in primary source te tarlan phot ani thin primary source rau po mi komte an ming le ni na an kumzat atol chuan interview na mun ani le thla tarlan vek turani chumi duta reports te records te correspondence te pamphlets ten azuyang secondary source su Lehkhabu Ziak tu ming horopa amasak dan indota tlarto mai turani atam tham viau chuan mizo tong le chongdang te huang shan siam apoilo bibliography hi omzefel taka ziak thin ani ziak tu ming pum atana aming be bom kha aming pum dota da tur ania aming putu berzu ziak tu nilovin editor ani chuan aming to pa kwal khung chunga ed da turni tin mi pakhat ai tam ziak ani chuan amma saber ming cha uzia adota et al ti da mai tur latin chunga et alia lamtoi ania le adangte ti nani Lehkhabu mingin adot le anga Lehkhabu ming chu italic emo bold emo underline emo a da turni abu ming dota achutu ming chutna khoming chutkum da le turni Lehkhabu Ziak chungchang hi soivek sen ani manglova soifia kel thailo chin po a oma Lehkhabu pakhata thil zong azia sen lo awangin kan ziak tur thupuin a huam chin bak chu mai thiam po atul thin ma ni chemkalna tur lam inshiat chian apu atul hle ma ni om hopa thuziak chi hau lo a om thai apani a kop thai po in ma ni tuizok na lama in man tam deuh ala tha cheu Lehkhabu Ziak tur chuan apoi mo ber chu zia tan chot ani ber ziak turo pui le lo tling ni ngal chu har satakani god free win na hena mau khama chuan ziak tu lo tling ni adu chuan tuk tin thumal sang khat dal ziak zia turina rona hei hian abeya be atia ti tak atul zia tarlang taimak na te tumru na te tuina te rilru le ngai tu ana pek tak te atula chu ziak turo pui te kailon alo ni kum khwa to thina ni